আমাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ এক দুখ খবৰ পেহেলগামৰ যিটো ঘটনা হ'ল এইটো আমাৰ কাৰণে এক নিন্দনীয় আৰু পাকিস্তানী যিটো সন্ত্ৰাসবাদী যিটো কাণ্ড কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও তেখেতসকলক ক্ষমা দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ পাকিস্তানে বাৰে বাৰে আমাৰ লগত এনেকুৱা কৰি আছে আৰু আগন্তুক সময়তো তেনেকুৱা কৰি থাকিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আমাৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা কৰি পেলাইছে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আজিৰ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে যে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ নেতৃত্বত কোকৰাঝাৰ জিলাত যিটো কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে এই কাৰ্যসূচীটো খুব আদৰণীয় আৰু আমি সকীয়াই দিছোঁ আজি কোকৰাঝাৰ জিলা হৈ যে পাকিস্তানৰ সঠিক প্ৰত্যুত্তৰ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে দিব লাগে আৰু এই প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক আমি সুৰক্ষা দি আৰু পাকিস্তানৰ যিসকলে আমাৰ উগ্ৰবাদী আছে তেখেতসকলক বিনাশ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে মই ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু সকলো ভাৰতবৰ্ষৰ মই যিসকলে আমাৰ সৈনিক আছে সৈনিকসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ যিটো প্ৰচেষ্টাত নিশ্চয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ পাকিস্তানৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে এক ভগৱানে শক্তি দিয়ক আৰু পাকিস্তানৰ যিটো অপশক্তি এই বিনাশ হোৱাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক মই আজি এই কোকৰাঝাৰৰ পৰাই সকীয়াই দিছোঁ ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं अदालगुरि शहरनि ब्रह्मसेवा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, नार्सिं एसिस्टेंट आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला अदालगुरिनि DC कोर्ट रोड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन